Nina bezulu eliphezulu nina benkashana kamenza phezulu laza ngemva siyakhuleka igama uPastor Oningi esivakashele la kumele apho indabuko Mkantshubovu igama lakhe uShobel'khulu mawufuna kumlandela uyakwazi ukuthi umthole lapha nakwezethongo nomsamo TV on YouTube kanti ke ungakwazi ukulandela futhi on Facebook Shobel'khulu Institute for Spiritual Healing noma session yabanjwa lapha na every now and then wabantu umlandelo ukuze uyothola izifundo ezithe uba sezingeni eliphezulu izokwazi ukwelekelela njengawe njengoba umele lapho indabuko ukuthi singakwelekelela njengoba umuntu obusy ngohambo lukamoya uya trying to align your spirits then yokusiza kakhulu ukuthi umlandele inombolo yakhe ikhona ukuthi umthinte enihlele mhlawumbe izifundo eziqondile ezithela for wena specific cool kunjani siyaphila njani pastor wena no siyaphila asivele sikalele nje kuzwakale la ngedlozi lengwenza ingwenza elingandila elingajwayelile abantu bangalazike ukuthi likhona le-exista abantu abaningi impilo yabo yabathinta empilweni abazi bathintwa yini bagidla balashwa kanti cha nayo inkinga yini idlozi lengwenza asibonge pastor weningi uma sikhuluma ngedlozi lengwenza sikhuluma ngedlozi engathi ngokweSingisi it's a bachelorette ancestral spirit or bachelor ancestral spirit idlozi la isishimane leli nganza kwethu kuyenzeka pastor weningi ukuthi umuntu ephile emhlabeni egcina ngasashadile bese ke lo muntu esehamba emhlabeni engashadile ebuya enjalo ngalomoya wokuba impohlo ngokungashadi bese ke ufika usungena kumuntu hayi ngesizathu sokuthi mhlambe kumele eyothwasa noma mhlambe kumele yenzeni ukuthi lizama ukukhuluma inkulumo ethize lapha lizokhuluma ngezenzo ke idlozi lengwenza uthola ukuthi umuntu ongenwe idlozi lengwenza esikhathini esiningi akakwazi ukuthi efinyelele emshadweni bamenzela umemulo ngokwesizulu bathi mhlamba kakhuliswanga lo muntu kumele bememule bemenzela umemulo ukuthi abantu bambone uhluleke umemulo bathi hayi mhlambi lo muntu kusuke kuvale idlozi lokuthwasa ethwasa ebuye futhi kuhluleke uthola ukuthi kuthiwa hayi ubaba nomama abashadile ekhaya ingakho umshado ungabi khona bekulungise lokho kushadisa ubaba nomama njengamandebele bayakwenza lokho noma ngosiko elithile bakwenza kuhluleke konke lokho uthola ukuthi esikhathini esiningi bese umuntu ethi cha mhlambe ngangenwa ikhehla njengomuntu wesifazane ingakho leli khehla lilwisana namadoda noma makuyindoda ethi cha mina ngangenwa isalukazi asifune ezinye intombi kumina silwisana nale intombi kanjalo kanti khona lo moya lo wedlozi elingaziwa kakhulu elibizwa ngokuthi ingwenza leli dlozi so nje ukuchaza kanje ithi lento kimi kungenzeka kunomuntu nje manje kuthiwa watetisa isilwane ngoba engashadi nje watetisa ngoba ama relationship ebheja nje watetisa lana cha nali dlozi ngoba ziningi izinto pastor weningi abantu kumele bazazi uma sikhuluma ngesimo sokwelapha abantu ngoba idlozi lengwenza lidinga ukwelashwa uyangizwa kuze likwazi ukuvula izimo ethile zomshado phakathi emndenini uma selihlala lizinza emndenini likwazi ukusuka ku generation eyodwa lize kwesibili kwesithathu kwesine uthola ukuthi lapha ekhaya abantu akuthina umshado sawugcina ngobani ngokhokho wethu ngaphandle kwalokho akushada ugogo akashadile umama akashadile nathi asishadile nani kungebona ubuthakathi ngoba nazo izibopho ziyakwazi ukwenza ukuthi abantu emndenini generationally bangashadi kodwa ngizama ukubonisa njengoba bengenza umzekelo ukuthi umuntu uma engashadi makangabheki konke lokho okudumile ngoba ngesinye isikhathi uthola ukuthi nengwenza ikhona eyidlozi elenza ukuthi umuntu engashadi nakho ke okwenzakalayo uma umuntu enengwenza ingwenza ivala imizwa uyangizwa umuntu akabi nokulangazelela ucansi bese ke angasiboni isizathu sokwenzani sokuthi abe nomlingani azophilisana naye
uma engasiboni isizathu sokuthi abe nomlingane azophilisana naye then ke kusho ukuthi lo muntu lona kungenzeka egcine engashadile kanti wonke umuntu ophilayo emhlabeni udaleleke ukuthi eshade ebe nonkosikazi noma ebe nani nomuntu oyisilisa baba abalingani labantu bese ke kuzaleka ingane okuyinto efunwa umdali njengomenzi wethu efunwa yidalwa zakubo njengamathongo asekhaya kini ukuthi isibongo siqhubekele siye phambili kwakheke isizwe sakwakhoza ngale kwelamathongo ngoba phela isibongo sakha isizwe kwelamathongo kwande isizwe sakwakhoza manje lelo dlozi lelo lisuke libuyisiwe ngoba livimba lokho kumele kwenzakale bese lithi maselifika lingakwazi ukukhuluma ngokwamaphupho ukuthi hayi phela mina ngaphila lapha ngaze ngafika eminyakeni engaka ngashadile ingenwe yimimoya ethile manje kumele kulashwe leyo ngwenza kuze kuvuleke isimo semishado lapha emndenini once yavuleka kusho ukuthi lengwenza isilaphekile ithi lento kimi kungenzeka njengamanje ngoba abantu abaningi nje bethi singile ni happy ngenzeka uhlushwa ilento lokubhizi uproud ukuthi wena ngasingile ni happy ngenzeka uyagula wena ufuna ulashwe sokuma ke nabo dokotela ngolokuthi singile ni happy is abnormal i-abnormal into yakho ukuthi amsingile ni happy yena ufune umuntu ngilunga nje is abnormal lana ukuthi umuntu enemizwa umuntu owesifazane umuntu eyindoda abone kungalungeli ukuthi ebone kulungile ukuthi ehlale yedwa ethi ngoba uyayithinta nangeminwe yabo ngithinta ngeminwe ninabantu besifazane thinga ama-dildo lapha yana uthi ama-dildo agcwele indlu lapha ya or indoda yayi ibuka iphonda apha ishaya yabo kanti lento le so okunye okay iyalapheka lento iyakwazi ukulapheka lento inamasiko wakhona alwashwa ngayo ngoba iyinto le eyasemndenini kusho ukuthi kusuke sekuphakame idlozi elathi lona maliphile emhlabeni la ngakwazi ukufeza intando yendalo ngoba intando yendalo umuntu kumele ekhule emncane zalwe bese ke efika esigabeni esithile efika esigabeni sokuthi eshade abe nonkosikazi abe nomntwana abe nayo yonke lento indalo yonke uma sehamba akanayo ingane akashadile nani kuyenzeka ebuye eseyidlozi elithiwa yingwenza ngokwelwimi lwesishangani noma lwesonga ngoba lento itholakala kakhulu abantu bangaphandle ukuthi khona umoya onjalo oyingwenza yikho kuthina kulengabathe singakulona abantu emoya enje abayazi kodwa uyasihlupha uzwe umuntu ethi cha uyangizwa ke hayi mina angimlangazi ufuna ukuyihlukanisa lento pastor Winning kunokwenzeka ukuthi kuthiwa umjoloshane zangoma kunokwenzeka umjoloyanisa bese uthola ukuthi lapho ke kusuke kungeyona ingwenza lapho ufuna ukuthi ngiyichaze kusuke kungeyona ingwenza lapho asithatha ingwenza sibekele eceleni ngoba kusuke kungeyona ingwenza lapho ngaba yizathu eziningi mhlambi ubuwena bakho ipersonality yakho iyinkinga ukuthi emadodeni noma ebafazini kuhlaliseke unenkinga wena ekumele uyilungise ngobuwena bakho noma mhlambe yichithwe ethile noma mhlambe yidlozi elithile elenyeza inkambo zalomuntu ozwana naye limnyanyi lihlukanise linilwise kanjalo ziningi izathu kodwa ke uma ukuthi sesithinta kwingwenza ingwenza awubi nayo imizwa yokudansa awubi inkamkam usho noma engavuka le mzuba uhafu nje itonsi ukuthi ngathi nje ungayiphelele ngaphela inyanga nje ungenzeni ukuthi awubi nayo imizwa yokudansa uma leyo mizwa isifikile lemimoya leyengwenza njengoba usukhulume ngodildo kanjalo ngoba umuntu uyisexual being umuntu odaleke ngokucansi kanti nayo umuntu olangazelela ucansi bese kuba umuntu okumele ngawo ucansi ezale izukulu nezizukulwane ezwandisa kwelamathongo uma sekufike lokho akasondelani nomuntu wesilisa noma wesifazane uzama iself service le okhulume ngayo ngoba manje ke lapho kusuke kuzama ungenelela idlozi
selivuselela lemizwa engekho lilwisana nalengwenza manje lengwenza mayilwisana naye ayifuni umuntu wesilisa igcina isiyenza enye indlela engekho mihle ezokwazi ukubiza eminye imimoya ngoba sinemimoya othi mawuqala ukwenza lokho usubiza eminye imimoya uthola impilo ayisahlangani ngoba kube nengwenza abantu bangayiboni. So asivale ngokuthi nganza kwethu njoba nizwile njengoba wena ungafuna ukulotsholwa ufuna ukuyogana noma ungafuna ukugana uzodala ukukhondole emndenini wakho olubi ngoba liqale lisiba ukukhondo nomuntu ukuthi ukulungile ukuhlala ungathinki kanti egcina uzokuthi usushonile bese lethi siyaqhubeka siba ukhondo nqanje ukhondo ukuthi nenze kahle siyabona asibonke.